Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Hagaji akran jongi bat ki Nongseng kam Lajong. Kiblawan syaka Prime Mega Premier Expo Araja Apsau. Naga bentaban pen inam ki mar ki mata jongki. Kila pen pau ke jing sngok kemen. Namarba kila nangla Shuh pen telun ki kam ba kila sedang Lyngba ke jing don jangka Prime. Nalor ke jing rap bagi yo nang ni kila pen pau ru ya ke jing sngok kemen namarba ki yo ekalat ban pen pau ki perthai ya ki mar jongki khnang ba ki nangla ban pen ya yo nang ni syakmat. Nga karteng hini deman ki kanai ngade negasyon mo khap is Chantia Hills district clear. Hoi la ben betai. Kini ki kabran nem jonga kade kan nira national handmade shop nomor bale nga ai kini kina ke handmade nomor bengishna beda ke bormet mo impadan machine. Ta kini ki sebonsum ki dan saw variety. Lemongrass, orange, nata rose. Ki dan saw variety kini ki sabon ru ngi penshna be kat ki bayo ki yuma na kasnong Lajong hi na ka thanjungi hi kini ki ingredients kan ki bangi snang penyu penang ne ki blong nasra ta kini ki sabon sajan pede ki sabon sajan ru ngasna nang ta ki sabon satya kini ru ngisna da ki handmade be ki kti be mo impat dan machine e yo jing kai e ban ngisna ki sabon kan hoi ngayo jing kai Lyngba jengga MSRLS de maki berpenyo yang ke training kan packaging e kan bunu bayarap kiyarap hi ke ka de hi keju ka MSRLS hi ke bayarap dengan ben penyo ki packaging ki labeling e dan nita ibe sal baterai hapo block haga block clear mo bede hapo MSRLS ita ke ni sal bayarap bahai dengan ben penyo ki de ki yakini ki sabon yang mentah kayo jengki location ya mentahi ngimpat yo bendi nemar kimpan ayu mo kengidi be hasnong hapo office jangka MSRS makipat ki harapan penyayo yo jing menton ka yung ni resan hoi ngayo jing mentoy nemar bangayo ban pe ngayo ban le jingok jang ki beru mo ta ngayo jing mentoy sibun kai nemar bedega first time ngang ne Keting jangan di Lyngba. Tengah di employees apa Umul Farms. Kini sekarang ni ka Umul Farms kita kaya deal berke. Right. They ngistang ko Umul Farms in the year 2020. So we mostly ni deals with batki spices. Spice tu ni export kumto. Ni deal ro batki kum kini ki wedding gift returns kumto batki hampers kuma fila I hangi kidan ki hampers kita hi. Hai. Kini kam nadu Nongseng nadu talong kala. Kiyo Hai. They at first ngan ong ba before kumbang la astan ni deal tang spicy packaging mostly kini ki raw materials ki wan beting kinong rap
tingi ni issue package bit tingi siapa outside the state or outside India as well. Ti ada nanta kadang kadang ni snap gidang ayu pergi kumki hamper say nanta ni kumki wedding gift returns ro nanta ni la ya ha kini ki three you Kini ka packaging kan di le na pa kani ka ni don bed ka office ka bangi le packaging ka don bed hapo madan ba Kita ki ba training it ki le kani no mostly ide you on the jungi you bed me hi ni kai bed ni kini ki bitter ki pa dong ki yo ni shi yo kani ru ni po na po Meghalaya hi kumangala on ki products e ba ro jungi ke po na Meghalaya kini ka rin saan ko permission sa si kani ko do kaya rap ini ka branch Ito kumang nila yo ima manta kum kani ka bala penya de ka prime ni ibon ha ki bala ki entrepreneur de ki jaj baper tingi ro ngilong kham ayu ka long encourage yo ni hi ban jaj kham saprang kum bala encourage yo baro hang ni tayo jira ba ay naka sarkar kini ka ate kani jongi kala ayu hi kala ka items bat ka prime hi kala yarap shibun hi ni haba pen ki base and promotion e advertisement na kita kanu wa ay kaya na team jongi ate ba honor jongi nong teri de mangi langot tang langot ha My name is Geraldine C.H. Moman and I am a founder of Elas Craftorium. I am from Tura, Meghalaya. So can you explain a little bit about the products? I create a unique and beautiful self-crafted chemical-free natural handmade soaps and beauty products and non-toxic vegan scented candles and scented wax tablets. What kind of products do you have? Elas has been able to introduce varieties of handmade soaps, beauty products, scented candles and return favors for various occasions that have not only touched but also satisfied many customers with their purchases. How has this program helped you? Since it is a G generation world now, we have to be aware of digital digital era. So through this program, I'm able to know more about digital and technical importance. Kerting jonga recommend nong tudu Can you put Jong hi kadi na kan thain is jan dia Kadang wat ek ya dan kadang penuh. ye don hang ni ne fiong hang ni don sangut ke kerting jong kene kenu long Efatha society is jan dia hill district Kini ayu kadi ka katni ku society ngibu ki tailoring kum tu kam tam ye ki khni ki khna baduna de khotmet ngi ai training tu kum ki su jan ki thain mat ki embroidery kum tu ai training ba ye kini ki baduna de khotmet Duduk snapping kelas.
ngila sedang menta cis nem tan kum tu. Jika semua tu kita bersang merah ni. Hoi herap. Kila nang te ban su ban than hila bun hi ki ba pha kum tu ki ba pha iya ki. Việc jika rapi ini kesekan ni. Oh hoi ngila yo tu. Ngila yo na ki kum tu ki MLA ru ni yo. Ka sarkar ru belum kum tu.